Shubor nakaslem jong udongsan hima. Haka arpolai tarik ubenai rempang arhajar arpoar. Ka All India Trinamool Congress, kalayo ban penskem yakinongkit Kambapura, jong kanong Stone Block Trinamool Congress. Haka ba uba Maximilian Kharbani, ulayo ban shimti kum u President. Nalor uba Maximilian kum u President, kiway pat kinongkit kam ki kentob yu uba Manik Singh Kharbani, Vice President, Orlan Merthong Vice President, ba Elishan Kharbani General Secretary bat kiway lembat ki hinyo pongut ki Executive Member. Haga ba uba James Lengdo Vice President AITC Meghalaya State Unit ulayo ban penskem. Haga jingdon lang ru uba HM Shangpliang Vice President ki AITC bat kiway. November kaladang kejingkala hak politics jong kejela jungi kejingkala kawan anda kan armut ki MLA ki badan hak party Congress kilami naka seng Congress bat kila late ban snok haka party All India Trinamool Congress. Kalalong kejing penkendit ya ki pai ba baro jong kerjela jongi anda kila kia step QE haki YouTube QE haki WhatsApp QE haki kot kubor bat kum ta terter ba kadur jong kita ki khat armut ki MLA ki balami na party Congress bat balalet ban pensno ha ka party All India Trinamool Congress ani atho ifi ha ka miet ka bang elect ban yakendo what you speaker ulalong kumba kendit ba kumno pensang ngishi asngau kum ka eryong ka suwan ban kelai ki baro ha ka ne ka jelajuni Andre kani kajing perkhat, kajing pusan, bat kajing peniat, bangin mino, nak party Congress. Kalau perlu ai kemusim jungi khanarmut, bangin i bakalawai, kam i biang syuk, yang i bangin dan hak party Congress. Kidan bon kidau, hiyo i yang ni bon kilidar jungi. Api yang tu kita syang ahmad joma kita dei kita lay kit ekam ke party Congress niladan bon kita la saus nem nilakulun bat ke party Congress dan rei syam ba ha jelaru kumju hamte ha Delhi ru kumju kanega party Congress kam idon show ya kata kamon bateri yang tahu paipa mila lemah bat mila perkhat bang idei bangin le ladang idang dan kam bangin syakri paipa juga jela ngidei bangin mi ban seng ya ke parti ke batmai bangin sedang tmai no iki baro ya kinong kam juga parti Trinamool Congress nomor balai kadai tang kani ke parti sisa kaban yeng persya ya kiway ki communal forces ki badan ha kani ka regioni bada ka jela jungi ka Trinamool Congress kadai ka party ka ba yakun persya ya ki party ki ba buat niam ha kasi Christmas usnem badang syudlet entan kami ka order namday na Delhi balakham khardap ya ki jaka mane jong ka Mother Teresa ki jaka basumar baki khat ka missionaries of charity tang ka daw boong barhana kini ki jaka ki penkela bat ya kita ki Hindu hana ki penkela Kristen ki ai daw dak harrakam tamal yo daw ban khang khadab no yakine ki jaga sumar ya bang ikhat ka missionaries of charity
mano bayakhun persya ya ka sarkar jong Modi kadetang ga Mamata Banerjee kabalong ganong yalam jongi jong ka Trinamool Congress kabayakhun persya ban penlaj loy ya kine ki sister ki nuns jong ka jingyalam hapo jong ka Mother Teresa jong ka Missionaries of Charity ban pen scam ya kini kinong kitkam jong kan nong stoin block Trinamool Congress akan iklemat nadu presiden hado ki executive members Trinamool Congress lasai ga Mamata Banerjee kabalong ka chief minister pemerintah jong West Bengal ha ka sitarik jong January kathnai spa khnai bopra kaniru kolong kuni kadehi na sa Congress hadir jong di jing kendrum kendram ibalwan ja pengalaman jai jong iba hima kambansi panmino man form yakni kaseng Trinamool Congress Trinamool kadai ke grassroots kadai mopi ki paiba ke jimut kalong ya pi ki paiba kadai ke grassroots Congress ni dei kinong trekam na grassroots kumpul pun iba agaba ibama bakat tu kani kiramba kibawan bani beliau jimut bani hangkai haying ha Windermere bat presiden jongi wa Charles Pongro habangnya tung ya penkubor ya iba mak manlong suaku mukan binar bat ya iba Elisen Karbani kum i general secretary ba pimpinnya ya kini kakam tek lain huwai terik nginang ai kabor hai ba mak hakani kasi ar hulai terik ila benlum menlam katni ila ben form sedan ya kata ka blok kongres hakani kini kedai kejing start kejing syampang ka bau bleng la ai hi ban trei na pamta ka bhakamnya jong ke imlang salam jong ka dong ka snan ka dong ka thain ke jong people